Ujor nakaslem jong unongsan Hima. Ukertong ke Kongres na maukar pentor umkra uba PNCM hene kesngi haba panji kershan nakipat ba Hawaii MCA uloong bakum UMDC ke maukar pentor umkra ula persyang hala ijong ibor ban pendep ya ke Kamram HADC. Uba PNCM ula benrap da ke boong baus ngau sarong bakum usim barim ke Hima bhowal ula yo ban mi khmat ya ke maukar pentor umkra ke badai ke headquarter jong ki Hima jong kari khasi kade kari kilai post nem bat ki khat ar daloi kari tip briu tip lei kari tip kur tip kha kari kadut kangap kabadon yala ka jong karukom senchar na kata kadaw ki Hima khasi ki akendu na kapor syakapor ban ya phliu jing mutlang shushu uba PNCM ula ongkum UMDC ula persyang ban ya khun bat ban penne pensa ya karukom senchar khadar bat ban ya da na ki an ki bakta ya kariti bat ka Durstur jong ka jaj benriu Habaya day bat ka artikel lai Spanyol puway uba PNCM ula ong ba umkwa ban keren AA Henry ula pensyai ba ka lai Spanyol puway kadan ya ka ktien ba Kyndon ki an na ka parlimen ki ban trekam habaya day bat ka riti ka Durstur tang itate Kyndon jing ayu ban penrong ya kani ka amendment jong ka 6th schedule kata ka day kakabu banle ban penklan ya ka district council Syiem ya ka kabu bat thep shushu ya ki Kyndon haka kata ka long ka sti jong ka jing yada uba PNCM ulapan biang ya ka jingkershan da ka baong shibun ki kam ki badang dan kam ban pendep ailat biang ba unla ban pendep ula kerpat ya ki pat ba jong ka Khasi Hills ban ai jingkershan ya ki kertong ka Congress bakila ban thau ya ka executive committee bat hangta phin sa yo I ya ka ka bakin le Maria ja ya ka to ka jing sakem jong sodar jong kawakhen na ka da ba issue ya ka certificate arpos ni usya set ma parala mi kinong waken ban wani kino iba pensingan but they hakapor ba pensingan kum Syiem mare bak support den hi ban leit ban apir haka yeng bisyar ba kle do ban katakli ka Supreme Court kublai sibon ba pensingan nak bentai kani kublai sibon ba pensingan nak bentai kani ladat jai ban dan mapi hakatu ka suki lakut balai ma lakut Mari syakam ki ramba senang jam ke janjir sate rijantia jam ke kasir babon kilarisan bakla ting yang tu kejing syakam ramba senang wakan saudara senang wakan bajaf nakwat itu yepi kene bon kilarisan hadin kata wan ka kubor bahel ba pensingan sapok ke Supreme Court yang bisa bakledo mari apil rai yang bisa ban pensan ya ka bor ikhtiar ka baki ki ramba senang ki darbar senang ki ya Katkum brapen kamti da ka 6 schedule but kumjoro na ka district council badai halal kini lapan kesan ban perlat mardo di rumah senang apa ar pusabenta bat ulalat ban hadin ulalat baru kira basenang sekretariat kebangsaan haki jakan kena mapepe jol ka brinyuk trap kisah withdraw biang bat kisah nek kembaki nek mentah kene ke buram kale saki ba pensingan nabar video brim detang nong yalam jegeri pidonro ke jengtep hak video bat ki an ki Kyndon termat kadang sebenang ko mau kar konsumsi pentor konsumsi sngau bah lada ke ribat ke jat mereka yo I badang dan nong yalam dan kondak senang kubak pensingan Sobha ban penjak dan buram yang bak pensingan hagani ka kenti ka bamta kena ban sak ka record komba jak MLA uba airhack ban penduk sekurti lut ya para dia menjono ni kani perjam trai sistem ban penjak buram dan buram yang bak pensingan ban ya perlu jengmut ban penda ban pensa hagati ngade bat ki hok long trai kiriti ki Durstur ki jami na tada masnu sorong bakum Syiem bawal barim Syiem juga Hima bawal barim ngayo ban nikmat na maukar pentoron pra kepada ka headquarter jong kari kasgi ngado ki por mensyua kari kasgi jong kari ki life Syiem ki khan ar doloi kari tip breu kari tip lai kari tip pur, kari tip kha kari ki trai muluk, kari ki trai jaka
Kari Shongspa, Kari Kadut Kanap, Yagata Tip Umagasi, Kari Kaparuspa, Yakiriti, Durstur, Hakibabur Kibanta, Ibadon Lakajong Karkom Sensar Snong, Sensar Rai, Sensar Hima, Takna Wisnat Bagi Hima Kasi, Yakandu Kapor Kamtam, Ban Penek, Ban Periskam, Yakiri Durstur Kijami. Ban Isno Tenat Ba, Dari Kini Kajingrong, Baga Snong Maukar Kapaunam, Kumkawai, Na, Headquarter Dogari Kasi Bai Kijami. Inti ke Jong Hasan Hima Sima. Nala Syiem ya kawai karai, hadin bangai slop bakiran ba. Hai pori balengkot tang lai phus hitam. Banire na mau khar penthong ba. Nasnuto Kamram ke basok tadi karai ke ba lai phus hitam ban rai banire na mau khar penthong ba. Kamram ke basok. Dengam don ya kawai patkalat. Namar kajingat inti jonga kilong baya. Nasngomo yoblay. Nasngomo ya kipaiba jongka khapra maukar benthorong kra batanat ba sau posni duna lai posni tam bila jet yang aban long MDC jongpi ngatip apa pijet yang Kyndon AA kajing kmi ganti nanga habang perkat ya kajing kajing pi kajing sirram jong pi ban kersan yang kapen sirram ya kamen sim jong bangan pendak ikam ya kabaki nong song sno ipon samla ilong mi bakari khasi barogoi kakmi lanti namo khar penthorong kra kajing long MBC jong hakini kendak senam na persangkat bala ban ai kajing syakri ke bahatam ya kisnong da kabaya trerang kan marsenda bakirang ba snong bakinong yam snong ya trelang marjan marsenda bakisan kanthai bakisan samla bakinong yam jogi sport club namang snow bakani kakam jonga UMDC banlong borobor hasenda arengkat lembaki nama kitip khamba maki hakajing ede na kabenta kisnong bitau isang ganun baper na persangka bala pana kijing syakri hakajing ide berkeroi kapar kakai kabangila manapo district council ndai tangkata kum unang mi kmat district council compare lang asyong hakalyang persya compare lang asyong hakalyang sensya Kamram Jong kalong bano senyang na kabenta kabit kabyang jong ka district council bano senyang na kabenta kabit kabyang jong ka rikasi bai jongi nakin mau bah kapor mengasyong kalian Persya lawan rakyat kasir autonomous district council land regulation and administration bill arhajar arpo kung unang yung kalian Persya ketika kamjong ban Ujor ban Persya lada gino di Kyndon hakabil ibang Iahap Katkum ke Durstur jongi tangkat kuat kendel baai ke district council kadai ke kuat kendel ba itu dah kaai nawang igi perlok MDC ai perlok Kapot kendau, kadulir basoy orang basnong di panong, kamdai ka legal dokumen, kamdai ka kuat la itu dakaan, kimban si, kimnut ban pas kata kasni, ya iba hapa hasil komiti, ndapa hasil komiti ngalong member ngong tok, kano kadulir, basoy orang basnong. Rengkat ginong yam snong kadai kapat kendau bai thu dagaan section saw ka section ka basaw jong ka kasir autonomous district council land regulation and administration arjar abuai kadai ka kantang banteng na kumda ka jingbit jinggang dan bok yang ba snong menta ka bagi thok dulir snong kadai kapat kendau dagaan lala jam tho dari tempoh hati bor
Anjur som under section 4 of the Khasil Autonomous District Council Land Regulation and Administration Act underway. Tang kata kakut kahapan pilihan. Dan lagi kami kecing thua kabak kamas itu. Yung hana, ibasong hakiri right. Kajaka pelaya dia tidak lah sih dekat tuan. Lah thua tu orang basunong. Lapan scam tu Syiem bakadika nong ganti ka ownership right yung basket. Kita thua gumno. Hari right. Ma ban ai paten. Ma bandi. Layat hit. Lapan scam orang basunong. Lapan scam Syiem bakadika kendau. Hak long try jong kakong na jong ba, Wai District Council telanong semua. Kum unong nikmat budget daga mafar pentong pra. Ngalong weng ya kani. Kano kendau, kamper hari rai, kamper hari korek, kamper hari kenti, kamper hari kor. Wai ba thit la di ya thit. Lapan scam da orang basnong. Ya long try ya kendau. Lakban ya dia thit. Para mangi. Lakban ai pateng ngadi pun. Sak dia. Iba syong harat belim, harat mau pat, harat mau bu, harat santur, la long nong syawai. Don kam dia pinong ya. Iba sengau tu, ban pen ku por susu ya gerang baswang, ban ya da susu ya ka hok long trai tu pinong syawai. Nampak ban batai saya karirai nomor ba. Ngade usin ko Hima bohwal. Tambatan ko yung gani. Wai bal ayah dia ke. Wai bal pan scam ko shnong. Wai bal pan scam ka Hima. Lada utrai jaka pura. Don bok. Nataw nga ko ngipin dipat ba kamau khar pun thorok pra. Konstitusi hakajing persyang ka baret yung nga pendet hot. Ya ka ay ba brajit ya nga. Ban pan scam ya ke Durstur. Jong gari khasi jong. Ndai tang kata ibnang syong syong ko beri tu ya bi ikan mau bah arja kharsan oh ngai syong syet bah ya ka BAB Village Admission Bill namar ba ka darbar syong tempat don ya ka admission statute ka darbar dong tempat dong ka statute tu kan lo ni apa syangkat bana Syiem Deputy Syiem word na perthan baik tentang ya ka village administration tangbang hamon ba su ka do juga village administration nga thep no ha ka ilaka administration ya ka village administration okay maya buntin an badam baro sikata kelari madan kita barsnong kelari madan urang barsnong oh ya smart for covid Habami kali kumar sunong lagi sagam jaya kamada kama. Dakali under which section hakastati kumaka no mundahan. Andai isu tunan bangayat ya kasangam jaya kai kasangam jaya kai ka bor ka ikhtiar jo kasangam jaya kai ka Kamram jo kasangam jaya lathap kasang samla dorbar ka ikhtiar jo kasang samla Lathap hak admission of ilaka amendment act azara pulai. Mentang atharai kisang kanthai kisang samla wada kitrikam nomor bagi adon ni kastati. Urang bakur giliti trikam juga kur. Lathap itho dakan haka Khasil Autonomous District Council Khasil Social Custom of Lineage Amendment Act Arjal Pulai. Mentang atrai usang dorbar kuru, kapala rai terarai. Wat nom le batla yo da poi sakut du kakut kan benskam namarba to adon ga an ba batai sai ka ida dorbar kuru. Hab ya burom yo ba kuru. Namara kan sai ya ka ka bor ka ikar du ba kuru. Haji mut kami kalau bante song ya dikur. Namar tentang kimi lai puja jaga kur. Namar ba nyimdon ya ka jing itho dagaan
Ipai ba kumu nong mi kemat na persangkat bala ban pendap ini kita mi berhasilnya dan bon dia ini cuma di pendap menhakannya sakhan dia kaying ka syari jong ka district council ko kadwan kangno na kadaw jong ka dipeni ka high court division bench ban ong bai kinu ki case dimukot duma para khasi para tribal ro lapan Syiem haki district session court para Syiem no ya ki case para mangi para tribal para riulum haki district session court ka district council court hak anno namarum don syo paman appeal ya ki case ha district council court ki lawyers the magistrate inongtrai jongka district council court kilaya no amansin namar ba ladang imrasu kan Syiem yaki civil case but yaki criminal case kamamon hak hanno ya district council court komu deputy Syiem atau por ngamban se ban discuss but ban file supreme court baraba file supreme court ongga supreme court pimla ban file hangnu nama kes para khasi, para tribal, para riulum di ban file mengkau hak district council court. Katkum ka paragraf kabasan jong ka sikshita. Pumat yang bapli batrei haying ka syari juga district council. Kumu nong compare ya ka shnong, compare ya ka district council, compare ya ka rekasi, ketika duty jong apa ni ada. Kampela dengan bermat jingga kemamat Syiem arja katsau katsan. Nomor 2 natip bakalasai jongari kasi jongi kasyong mentahani. Kang takut division ben arja katsau yang ba Syiem pemat jang pa. Dakilak mi abadan polo. Tadi kam jonga kum usia. Kamper ladang adi bani tungku para mangi kongres. Nomor hanga takam koridor banyada yangi banakan ma tu kapor bon baro kira sayongan kumno banyada ya kani ke Durstur sensasnong haki snong baper ngahapan yang rangba pagi por bunba diom mi kinong yada na ki regional party naga access PDP naga knam na ki wei party unong yaga hadis council ho se tang chumi kamu an mic kerteng naga benta di babat MLA MDC bhabari saino MDC bani ka bari saino ka MLA na hab yang scam kumu MDC banong jaga bagia long tolong ngamdei ban resign ban yada ya ka district council tegeli ngahapan Syiem karai ban lek supreme court ong ka supreme court tang kisen hearing kisen snap ma ban thang ya orang basno namar lapen kuk mori ki kalkum ka paragap ka balai jong ka stik sidel district council ka ka ikhtiar na ka benta jungi kinong sosno paimat ki paiba dan ban kam district council sisa ladang ban district council imat lakuan di luar Senong, warga Supreme Court tu, kerana melakukan pemeriksaan yang kirang Senong. Mereka bidon juga siksidel paragraf balai. La pemeriksaan yang kirang Senong bagi lakukan teri kambiang. Hang ni kiparlok ni Snow tu, bagi district council ka don yang ka bor ka ikhtiar. Ladam don district council don siksidel. Pinyada ada kan pasti balik Supreme Court kulit kulit. Dari gila ka Supreme Court dagasti jong gastik sidel. Ipai ba don ki ba ong na that divisi tentang ilaya kran ain tham, ilaya kran artikel tham. Na ko ba ni kran artikel tang ba. Kabadi tham ba ni kran tham di artikel. Yung hana ba ka district council hana gastik sidel kadi ka batulat panyana ya pindi wasiat. Namar baka rem haka wei ka case jongka United Khasi Janjian District Council versus City One Sawian house name ka kandai spa
nyobuai dengan makla. State government Krishna ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act takna ispan nyobuai. Snow gumba kadai ka property juga state. Tendai dah pulih apa? Plan kira penentang dia kasti di district council. Wat hakam Meghalaya Transfer of Land Regulation. Kiang kumno. Kani kain country ka. Tang haka part 2 Jong ka paragraph alpha juga section. Kamu Meghalaya Land Transfer Act 8 kampung har 6 area. Kan bahag European board. Hajal bro. Hapus beja sama bantri tau. Boleh kama bantri tau? Kadau ni berbakam dari tribal area. Dongdok ngetin tribal area hak paragraf arbau. Ledakan ngetin tribal area. Kamu mau riwum kasih ngatharai lakela jaga patba semata artikel haksau ko ong Hima ban denai ya ka right jom barok kinum India tende ka Kyndon yang ka siksidel kaya dai ka tende wa siap wa ka sorgar Meghalaya kan nomla ban snaya ka Meghalaya lantas fad lada kam ka siksidel jom ka district council ka jom ka Meghalaya ka penentam ya ka paragraf arpo jom ka siksidel ban snaya ka lantas fad Dipapak nanti berdaul. Kasuan kami yang dibreu, dibanang dan penentang yang disti, badan apa kepada apa berber. Nah, serai tentang ada kasti, ada benda bah pas training bahang, serai banpin ya dasti kami gitu. Indri apa pinang, idan kirang ba nyala penentang. Tadi ka Kamram Jong ban penentang hak ya kisik sidul, nak bentar bandeda ya kari kasti itu. Iwe je kelak banyak dan batang siu ikut hati aing je ngatharai la sukut nama tajing khanjongi kamsong sekretariat tajing khanjongi kamsong hangno tajing khanjongi kasong haka ikhtiar ka bor juga district council ka badon haka khanit bahnreu juga siksidel kata ka di khanjongi bagajing khanjongi ban pensisa Kamdei has sekretariat, kamdei high court, pensisha has supreme court. Nyapan sisa, ya Kamram Basno. Nyapan sisa, ya kaji tumo, jonga high court. Ban pentral boy, ya kaji kasari juga district council. Sakai ingin pensisha di porlo. Saka daw da pitwa, tim Iahap jemut ya kasorkar NPP ke bayangte. Jet ya ka part jet ye ramba ibala ham experience nang ba pinyo ya ka bohor juga di council susu ni don chibon ni angot ban pendap tamba kam nong kas basuk yang aku MBC Jong hai pori paling kuat ngadang ong ba imat kumba erang na kabenta kirang ba sno hak erang mentana ke benta kalau ini bikin sama. Dah kau penentang dia ke district council, ke future jom sama lagi. Boleh kau minta? Kalau dia ke por ya ke district council, kumbangi tiap beberapa ke area Meghalaya. Hendai persen di area juga district, hendai persen di juga district council. Ni penentang ya ke bor ke ikhtiar ni. Na kabenta kajing bahajongi mentam isu kino ki farm ki institutions ki companies ki bawan hapo upur usam juga district council nayakan show pinai khajna kanno ki district council dewan pilih shwaning bang ki kanno pia onai kam ki kon sama jogi haka kerdo kam daki an daki nomring besar isu kenapa ka Congress House of Representatives ya draft ya ka amendment juga siksidel lathap yang ni hangawai ke Kyndon kata ke baong ban pengat yang ni hak artikel aspa prapo kata ke artikel tadi ke artikel ban IPSA na ke Finance Commission berada di rumah ke artikel aspa prapo jung ke Finance Commission
ngatanai maximum fun ni yo ada disi hotel badda kan ka phone ngatanai ina ban pen im biang ban pen ne biang ban pen tiu ban pen he ban pen san ya kari ti Durstur jongi compare hakar wai gasya compare hakar syak mesti compare hakar tin ka thali di jaga sanam jong biru kau jong hari kasi lagi ban pendan puram lagi ban pen develop ye ki mana ban tiap bakapor kan koi bangindon ya kalariti tourism apa meghalaya ka jongi micro lariti tourism apa meghalaya traditional tourism nang ba baro yende usya ka jongi nya ban develop na ka banta tourism tradisional ke jongi kapan item ni kun sama ba itu don sisa ki bawang ba pensingan bidang job ne mong bali pikir li gumta ong isir mensim de pi dam job mo pi te nawan district council ru kam singai namar fikir teng ba pensingan mbeli ngong asania hagi pai ba mo karban thorong kra ki jonga bon jirit pensim agara hills inong tulay gitu tulok lai saus nam ajan tihir lai snam ni hang te minta hadu minta ni dangla ban benda kibru gesier don kam ya ka council ke baskam don di ba confuse kan yang stang ka jiben sayangam ke dokti ya no ino daga baong hana ba ka artikel lai spa nyu buai ka kham don kam Hagajing sisang am kuat ban kena artikel lai spanyu pui nama kadi ke property juga state kani. Kani kadi ke election di ban jet nang mikmat sa district council. Tang uput usam hapok rilum khasi. Besino ya kan tam kata. Tak ada orang cuman saya tang kani ke wei. Ban pen khan shun. Namar ki ong bahana ka khan ka artikel lai spanyu pui. Namar bakadon kawai ka kentin ka baong no act of parliaments shall apply hakabai dei bat ki riti ki Durstur jongi tangita dia kadon jing ayu thai lada hakani ka propose amendment menta lada thep no ya kata kawai ka clause baong no act of the state no act of the parliament in apply hakini kimat jongi yang kasih last time dam ta the solution kata kan dia solution hablong ni start habang ye kran haga platform district council ni nong tangani ko wigenten ban pen khan cho ya district council hakani ka por ba amen ya siksidel Syiem ya kabu ban thap sho haga paragraph ka balai nei tangga khendeu ko siap Tiap lang ya gimar po kendo. Haka paragraf ka bak hat RA. Kaparim. Beso biang hang tu. No act of the state, no act of parliament shall apply in paragraph 3. Ngatrai ka taruh kalau ada ka spirit yung ka artikel Ispanyo buai. Iporlok na tagadaho habajit ng mikmat. Hindi ba siyong artikel Ispanyo buai. Tamdei ka property jongi kari kasi. Ka property jong ka jela me khalia bro ko wei. Na ekran ya ka property jong ka district council. Na tawong Syiem ya ka spirit. Na om si article. Syiem tang ya ka spirit. Arsyo kato kani ha ka prof ka balai. Ya don custom. Lan ya don berkhansyu. Bo susu ya ka paragraf kan ara. Banong no act of parliaments and no act of the state. Ngatrai kata kalau beautiful na kabenta jungi ki kasih. Ngimtiap syawai piyok ni pimyok tang bangi rakyo ika spirit jong ka artikel lai spat ni woi hakasit sidel. Namar banyakran artikel kaya tungku namar kamdei ka election habaro kawai kejelah. Chanyam. Namar nakalyang jonga sai kedar. Nakalyang jonga sai kedar. Katkum ka Assam reorganization khakhanispan ripunai kelakran sai baupur usam jong ka United Khasi Janjahil District Council kanlong Katkum upur usam jong ki Hima Khasi hangno habakut ka Hima melim hangtau di upur usam jongi
Katkum ka United Khasi Jandihil Atomos District Council ong ka paragraph arbo jong ka siksidil Katkum ka North East Reorganization Act khatnais pa nyopuai o nyopuar kapan skam ya kaju banong mau purusam jongi ulang Katkum ka khatnais pa andu punai Katkum ka paragraph arbo hangno habakut ki Hima Khasi utaudi purusam jongi kumnu niakran para minister kumnu niakran para chief minister haba ka constitution ka akan sai gumta hangno haba kut Hima Khasi hangta de upurusam jongi lada ki Hima Khasi Kyndon ye ki dulir Kyndon ye ki kot kisah ki basai lada dia yang ban lek Supreme Court ro ai ka Supreme Court kan batai kino ki puenta jong ki Hima Khasi pen bahasyo ya ka legislative body se council pen bahasyo ya ka executive body se council pen bahasyo ya judiciary jong body se council ka service role thakna ispan ru puai pen bahasyo khnang ba ka appointment ka de bandon ka recruitment committee khnang ba ka promotion ka de bandon ka promotion committee hapan pen bah Sengau tenan banong hapan penbah. Ngaham sunat banong ban penbah, ban yong ngade ubaktif lot. Ngate lede through experience nang hapan penjanai susu ikjing terikam. Don kam ban penjanai ya district council. Nang ban yo jing syania. Hapan janai hagi Hima. Don ki Hima tentang ki bata karkom terikam jong ki kam long ka babek. Hapan penbah. Ikon samla yang syang hakari ruspa kamar po kandau ruspa kat sebapai henry klem jam hapan penbah kita benta Katkum kai ka bor bala ay ka siksidil ngala persang kat bala dang don buon ki bangade ban pendap na kata daw nga kedepat ya pi hakan ke election banjet yang kompu MDC jong pi Hoy hapan sengongu Kongres Parti ru. Namar ngatharai hagapor ba yasanya ka instrument of accession annex agreement ka Sarkar Kongres upor yasan. Hagapor ba pastor JJM Nikolsroy rengkat Gopinath Borduloi haga constituent assembly debate ipan ya kasik sidel ka ai. Ban por Sarkar BJP ai sik sidel ne ai ICAA ne. Hap semua Sarkar Kongres no doubt. Urajib kandi hagis nyam ki bodang iem haknis pa Prabu Pradang bakla hagapor badang draft ya ka 73rd amendment bermandra ka sensar shnong harithor kabagi ong ka panciat ka parisat ong urajib kandi nai ra ya kane na pentri kam ya kane ka 73rd amendment harilum khasi nomor bagi dong ka Durstur dorbar shnong dorbar dong ani bandade ke BJP minta lapkot maukar panciat lapkot melim parisat labi tunduk presiden parisat habsku Kongres Parti no doubt an kumno kawi ka an bat pi sa ti bi song rebenulan nyang ne song kene rojong ya ba nyang ne tho mo Kristan ya tha khanya kom khasi ki bai biam ti bi tho Hindu kumno ka tang kawi ka an kamu aban long ni hang ni aja jaga kami bisa ti aja jaga kamu tanggawi ga ai na tadaw ngas kumonong ya bigi pajba ka kongres ni haban sungu no daw tadaw na ka benta jonga kumu kertong nga parti bi bat nam ta parti banna ka benta ka jing khan jo ka district council ban yang persya ya gino ki jing me bom dai jong ka sarkar la kalong IM la kalong damsnong la kalong kam border berka asam hapan yang namba tangba ayani ya ka jing job ka pura ha district council da kane kami nga kerpat ya boro ipajba harilum khasi compare na kanu ka konstitusi ngau bha jet ya di kortong kongres wala boros kata philarai ban jet ya kiwai ki parti ro phaina jet ya ka kongres parti haki konstitusi ba fer nin kras khan nyawat hadi se council sapek mapi ka ka bor jung ka
Kongres Parti District Council. Dan yang akan diang ba pensengan mo, ia telang kata NPP ban kamai nam takari milih ya. Dan ba pensengan lakang kada try kakut mentah di council. Dan ba pensengan try naik keren. Dan anseng samlam dan anseng kente. Ngomong, kaisi habis telang ban nga. Gubernur habis telang. Pasti tang pala damdon unong lamak man. Nafai ni balik sakau kali tibi damdon tu baprat nakmat ya. Sinon poi setong. Na ai belum lagi baru koi tang ba kalam nakmat kadai ke jonga. Kathong kadai ke juni. Kadang ngau ibi ban sukren. Tolong. Hendak kan dia kata. Wala kadai ini ban para mangi kongres Iahap yang scam. Oh bansai kiwili dia tak nang bangai. Tang balada pimai dia milih. Dah kalau kamu nurut mo, dah syong opposition duk milih tang ba kimna ban lek tam. Namar ba, the boys jogari kasi. Ka syong hanga bat hangi. Kumta ki parlom nga apil le pi sesisen. Oh jadi jeng jong pi hagini ki kendial senam. Nga persangkar bala penempelak ranya pi pemunong mi khmat. Ya sia yang damdon sibun ki jing tunah ne tai ku brio. Ya kita ngak kula de pi banganang penjanai. Bar banganang penbha. La kalong ye kisnong ki thau. Ka konstitusi, ka district council, ka rigasi bar kalawai ba pnai jong ka ri ke jong. Kumta ka arpui tarit. Ya mi pai ba. Barbanai ki jing sane Kongres Parti. Dak ba shoni ka syap. Hagadur jongkati. Sasisen bans ai piang na thrayo ang biang hagati to. Hagati. 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 Polisi punya bibara.